Iza khadio kata satin goloi thu chi kha chuni tin saijin jaga cha in abol nu apapoi ti kha ko agi saijin a hi le hi chui pisai na ham iti a hi le aji tam pi um thejin apol mo de sa chu hi ji ane adon pa anu noi tu ya mu ki wa lo pa hi a hi in aji chu chapam anu noi tu ja mu ki wa ki ti alo apai da mo sanga jing zo de thien zo de a hi hello so bi de wa ban chan che ken bol ki de he video masakhat bottle feeding phatlo dan pa tidan chu bottle la nawan tui ke ba phatlo dan pa ko video kana semen isi video link description an ba poison an ba ke no hitin chu doni ne pa hi isi exclusive breastfeeding no chep sa pa a success lo na a failure na azi EPP umam ti pa hi in se tu ba hi in azi tam ding theina jang le tuni no kai apo mo de sana azi nga o min hichi azi nga ho hi in se do hin tin amasa in hichi no noi tu chep sa dan pa chi exclusive breastfeeding ki ep ki se na ham ti jam cha na deu tin exclusive breastfeeding ki chu chapam ahum pe ha anu noi tu wa ki pa thako chakti na hi ti dan chu tu jong jaw lo i ma cha jaw lo anu noi tu bo jam ti adam mo ave se lo la ai vitamin ho cho phal a hi chu hi lo wa thia da i ma cha jaw lo anu noi tu bo wa chi thako chan ke ba ki pa hi chu exclusive breastfeeding a ki ti chi exclusive breastfeeding ya apoi mo na thia da pi a me na ji chu chi hum pe na pan thabo sana he cha ongen angai cha anta sa kham ne he ta nan na hi ma ha ko na akiren to ne he ta suget ne hi vitamins minerals iti ho abo na he ji anu noi tu ya po na jaw he ta hi ji a chu ji anu noi tu hi ko option de he ta zu ji exclusive breastfeeding hi akibo la he na chu sabang ya adam the na khang the zat te na he ai la ji breastfeeding hi apen la ti chu now aso zo pom zat ka sunga patte ngai aham itia hi le aham pia chu ung khat ka sunga hi anu noi tu chap sa te ding a hi amat te chan ge hin apaki nin en la izam ti operation ha peng a hi la chun anu en a hin ngap cha na tha hin so te ding la chun e je breastfeeding hi pat le ding ai izam ti akema pat na wa hi la chun anu noi tu apa cha na hong do thei po in anu noi tu ala sam no me tidan chu hi breastfeeding ki hi demand and supply ko a hi in tidan chu sapangin aha demand jan ge asu hi supply pa ko hung ta ma hi in hi khat ko ana heu itin chukin la hi exclusive breastfeeding hi rabop san ipo la he le rabop zo tim la chun sapang hi bu imani sa pan tidan chu anu noi to chu hin to ting a hi in anu noi hi a thom pe na kum li chan le hi sapang chep sa te ang hai sin he hi khat chu ana heu itin tun hin hi exclusive breastfeeding iti pa a failure na tidan chu alo sa na azi nga iti pa hi ana sayo iti azi akak na chu iti maternal factor ti chu anuzi ayen he anuzi ti chu thiatam pi om thesin hila akhat chu perceived insufficient milk akiti tidan chu anu noi tu hi I ma cha ta sam ni lo ai ba ma chu anu in ala sama again ala sama amu ti na hi in ejin chun anu in bong noi tu I ma bottle feeding iti ho ko hin pan ta na hi le ji a chu hi exclusive breastfeeding iti pa hi mu lo something ai ta in a hi le chun hi chu ipiti address board he ha me ta hi le hi chun ding in chun anu noi tu hi ata be ala samam ai lo ai le anu in again ala samdana mam ti pa hi to in point mo in reason dia anu noi tu la sam lo ai le chapang hi angai na in anu noi tu a chep so ting le ai mongum se agil kier ting adang cha ting la hong kham ba chukin le hi a kg jong I ala sam po in a kg jong a khaning bangin akam ngin chule a poi mo pen kai lam cha he the khat chu hi ajun tha pa hi ai in exam te anu noi thasam lo ina phate a che a hi le ni khat na he chapangin a thong pe na pe go message hi hi chung ka tha ji a hi he chukin le hi lack of confidence lack of motivation ki ti ho so hi aw no min adi a hi anu tha ho first time mother ho hi ti choi a to le in ti dan so ama now an aba ho ku di ham di do ham ti no sunga ko na long op kai na ane aban le hi all knowledge about exclusive breastfeeding and technique ki ti ho so hi aw no min ti dan so hi exclusive breastfeeding a phat song ka pa
I het lo ai so ki bol lo ding hi ji knowledge het na tha sam se ai lo da no ti che sa da technique ma het lo se ti aban ki le hi ji mental illness ti chu nang so zawa nang so na idan chu hi ji a kya na mo na ham so le imut phat ki chol phat ima amu lo ji a tha ima chol be se ji anaw an pot lo ham ji le anaw nei na athi ima ha lo be se Iji tisan partner anemia kiti ko ane ji ham aban le apo modi su iji breast problem ko hino ni idan so anawan sala ko ham ahilo iji anawan mu anon mu pa ko asunga galut ham ahilo anon mu ke ham na ham ti ko aun thejin ho zo si ko vet bi angai jin ki he angai jin sukit le naw ni zo naw so zo noi ke ta chep sa pa jong ko jong ko a hino ki nin apo aban le hi working mother city ho maternal leave ima sa lo anaw ke bat phadum lo hapta khat tani ka office kai atonga che anaw da ha ki ho song amen to khangin chen hi ho ji in jong hin hi exclusive breastfeeding iti pa he alo sam no min he ani na chu infant factor ti chu anaw sense anaw ni ji ama ima boy na ne ji ti tha hi in akhat na chu preterm low birth weight ti dan chu arin lo ape akezi la sa ti hi chi cha ong kon direct in anu noi to ya se play ko in chukit de akam su ima boy na ne ji ham ane ke ji ham ti dan chu cleft leaf cleft palate ki ti ho adam ke ne ke ti ho ji ham chukit le hi chi na me in na ima ane ji ham ti dan chu hi chi high crop low ima anei lung chang na ima anei it's infection ima anei he was chukit le he chi naw nge ho he ha ka nu de sanin ade in chi sapang ho he sun le ai mojin zan le akangin akap si aha ka be se ja su anon song hin en kanawan tasang no petam tin song sun agi ge ji aga na agi pin na aji the tam bi thejin yo chu eti adai para ko ji ham bad injury ki ho imamo akisu ka na neu neu ati so ja so ka pham thila imama on thai eti chapang hum pe na te ho hi ka nu de sa ne athum na hi eti breastfeeding technique dinan so eti a technique a positioning ho hi ati na wa hi le no ti zo hi hum po to hit po in ja chu eti proper attachment proper positioning ki ho hi khe ne na pha in hi so cham chai sai katin is a proper attachment ki chu bi ham itai la is now an to acha ki zon na anoi che u ki sei na a hi ki chu adi angai jin adi lo so ya the ne bi sei katin a model chu kanai boy ko ko he kan man sing di hin hi akhat na chu hi ji now se ne akama ka anu noi mu to chule anu noi ba ti chu nipple areola ki ji nipple to areola anu noi mo hin chu ke anu noi ba apun bi hi ga da atam do akam sanga amu ma ngai jin akhat na chu ani na chu hi ji ani anoi rang ba hi akile ba ngai jin ti chu ki ba tet a hi ngai jin athum na chu hi ji akhalang hin anu no to kha ti ngam ai do na to kha ko cha de ngam ti ko a hi ngai jin hi cho zo se he ba bi ngai jin hi cho zo se hong to cha na he chu hi ji attachment ni ti ba chu di a hi na he ani na he ji proper positioning dan jong hi adi ngai ti dan so anaw an chep sa bo ge lawa achal dan pa jong hi adi ngai ji ti achal dan pa hi positioning agi ti in he ji positioning deng ni tam pi o min hi hol a chu hi ji cradle positioning ti pa hi in se do hi cradle positioning ti chu pi ham ti ai la ji he nong je ka ten sa bang ka le lo ji he naw sen ga ge lo hi ti dan chu ji an lo hi in ji an ong hi ji ta sa hi alu among atasa lain kana au mangai jin lain kana au de chu ko na hi dai chala ngai jin alu among atasa ai dai jang ban am jo tin lai chapang hi hei din ai ma na kai hei din hi ai ma na hei din am to anaw hin ki to chat ding chu ki le ji naw oi to anu oi ji chu ji adi ko hi aki ma na kai ki to kha ngai jin athum na hi ji naw ani wa te ngai le khanang i chep sa ki chai nai lo ma khatlang ki chep sa ki ti ko akapo in ana man khatlang a chep sa ai ten le exam tia adang cha na la ya agil ken na la ya hi le khatlang chep sa de na hi in la exam tia khatlang a chep ma
a chep zo ting aba ai mu so ta hele mu sa am kha ting le adang kha lampa alang khat lampa kita chu pi ding chep sa ding a hi in hichika jong hi an heu hitin exclusive breastfeeding alo satna azi ali na chu hichi family and social factor hi a hi he tidan chu in sung kusung beng sunga gildan kisin sa dan a hi lo la malaya pana in chung si til aphalo tampi aw men hi ozi a chu hichi naw an tui la samam he lo la naw an tui phata ki chep sa lo hom ti hi a hi no mi akhat na chu hichi colostrum kiti pa ko a hi in colostrum kiti hichi naw an hong ki jel te la naw an mu a anai ta longa hita eng le lu a hum po ko chu colostrum kiti hichi ko ko hom khan apa po ati jiwin ame do on apai mong jiwin sapang an chep sa ji po na hi le apa po in hichi colostrum kiti ko sapang ade nga immunization ama sa pe na hi in idan chu hichi ko sapang adam mo na ding abai sit na ding ti za hama ko na ahin ben do ding a hi in tidan chu hichi immunity kiti pa hi ahin sin pe ding a hi hichi colostrum kon hichi naw sen naw ye hi na hi za ram kana ko na aben do ding a hi in tidan chu chu chep sa te ma sa ngai jin a he chu ki le ade in sunga ate pi te ho ate pu te ho chu ni pi sai ki na ma ti le ma cha chu kap chu na bong noi chep sa tang tui don sa tang khu ju don sa tang ate ji khu ju pi ding tui pi ding a hi la he la chu ai ho ana sai jin kha chu phe mi ai le sa pa ma hu pu te hu hichi lu kam tum khat ake ma ma ani cha ya he le adam thei ya ti sapang hok pin la tiang bu anu noi bi chep sa la bin akam dim se bin ko an hai amok su ichu ku chep pa dok ka hi idan cho tong son dan phalo ta pi au min society ba cho tong hi ka phat a hi in chu kin la adang ki khat chu hi chi breast milk substitute hi chi milk powder le tio ko hi in hi cho ko bazar la bai lam chana ki mu in chu kin la ko ha ka jong chu hi cho ko sapang anu noi tu sa ma phazon asai ki nu hi la chu chi advertising ki bol pa hichi jin kun nu te ho hin ate in hichi powder ho ko ama naw an tui sa ma phazo dan na yelun apiki nu na hi da hichi naw an hichi exclusive breastfeeding iti pa hi alo sam no mi na he ai pi chu he le hichi anu noi tu khela chu apharing um lo ai in hiza chu hichi breast milk powder le ti ho ko nu noi tui naw an langa a khela pi lo na pha in a chaina in hichi anga na hichi bottle feeding iti pa ko ai in aje tampi sai ta bottle feeding aphat lo na na izam ta hichi bottle feeding hi mata ki pa na hi la in sapangin hichi bottle now an noi mo to anu noi mo ai khan thai po in tidan su hichi nipple confusion ki ko anajin hijin chun sapangin anu noi mo ahin pat nom se anu noi mo ahin pat ke no mi lai le hijin chun hichi exclusive breastfeeding iti ho hi alo san nom ki le he hijin chu chamcha isa yo indin aje tampi om na jong la boy mo de sana isa yo indin ipat chung video ka ta sanin non jong hijin chun like subscribe and also like lang juga the topic dai sai sa mo ha no mo mai hijin chun ta long lo jong ko me la sai lang ken yo ni ka ke ni chun sai ka tin aba ni ki ta ki na